Torbung Banglada Kuki Jo Furuki Laikidra Bhagchang Lairon Chanba Yaroi Hainamiam Nama Famadu the Tomjin Nabahonabada Security Force Kachang Muknabatokre, Mioi Kaya Sokapanang Tray. Torbung Bangla Tamna Chatlibamiam the Kuki militant Singna Fogok Chawi Kai Maditera Kong Sang Bidanong Makeup Silakre, State Force Kakan Mamaong the Kutoknari, Pangal Nupiamaga, Nupa Machamaga Sokle. Ministry of Home Affairs na haizarak padagi kanglu kirang sa dalay kidraba Kuki Zo Furuki Hakchang Lairon Chanbagi Thauram Numit Manga ni Yaithabada Indigenous Tribal Leaders Forum na ayabak Fongdokre. Torbung Bangla gi chayet na ribalam sarukta Lairon Thauram Pangtok tanaba Law Enforcing Agency singamadi Furubani Makna Status Quo maintain taunaba Manipur High Court na direction P-Cray. Anishuba Manipur Rifles tamasing yam labamiam na kutlay piyo hay na Tomjin lak na bahot na rakpada Rapid Action Force na tear gas cell kaya kapto na tankay kray. Kuki lalhaw wasing na kautro kamasung senjam chirang tam na bomba madinong may kaya kapsin doon na landa rakpada Taruk Suba Manipur Rifles ki jawa na mayaw na micha mamasokle. Myanmar dagi narol da changsilakpa Kuki Singh na Manipur gi yalhaumi maitai Singh da landa duna chatharakliba thawong asi terrorist ke thawong ni haina Bharat Raksha Manch ke convener Suryakant Kyalkar na phongdorakle. Manipur Legislative Assembly gi mifam chatliba thawasa ki taraga taruk natraga taraga taret adwai da fam nabat thawrang tawri haina Manipur lainga ki wangangloi oiriba Education Minister Thaunauzam Basant Kumar na phongdokre. Amasong Manipur da thokliba irang asida laikidraba singi hakchang janim samadi rims ki mortuary da lairiba si niyom chumna verification tauna bahot nagadabani haina Citizen for Justice na demand tawrakle.